Kaway kakali kamay espresso kala syarong tu nakajaka baju yang malna kapor harilang Ranikor kabahap apo ka Ranikor Civil Subdivision Southwest Kasil District. Uba full mark star Karsaw Lingdo nakasnang plang mau pra kabahap hapo ka Ranikor Civil Subdivision uba de utray jong kakali habakran hakilar patay kubor uloong pakakali Torres Espresso rong silver kabadan yung number ML North Sun AE nyaw kanday lai kala syarong tu hakasiteng jong kamien arpo artarek naitung arhajarpasan kat ba utray udang penyeng harut surang hakasnang rilang Ranikor Civil Subdivision Southwest Kasil District aswa kata uloong ba hakapor nriu ba JEA janmin udang wan pai na Ranikor bat hadian kata ula aino yu shabi haukun persa ban letbu bat yala dia ula hiar no syawa man let tong dok ha anda kam katu kat nipor ula wan pai no na ka batong dok ha bat kadai artat ha kapor kandai ba JEA janmin bat ondau la poi hayeng ula bamja bat namar ka jing shit palat ula shimi ka kali bat ula let ha kampaji ban pen pengat yala dia hakapor hori ba JEA ula let pai no shayeng bat let thia no bat kumba julong man kapor ya ka kali upen yeng ben haka jaka ba uju pen yeng man la kapor ya thu uba full mark star posi haka step ka babot habaula ke ba let pet ya ka kali kam dan shu haka jaka ba pen yeng amar kata mar upen tip haki bahayeng bat kali laki rane em ya kakali Henry kila jubab em kumta ula pentep haki paralok ringkat ka jingpan jingeram uba full mark star Karsaw Lingdo haka sengi ka babot kata arpo plai terik ula let ban ujo da ka ejahar Ranikor Police Station bat hadu menta ya ka ne kakali 4 labdien setia tang kata ula pentep ru baka kali kabalaja kadanyo number ML North Sun AE nyaw kandai lai bat lada don bayo i kin ai jingtep hau number pra nyaw lai iwe North R iwe nyaw iwe kandai day full master saurondo nisnong na pangokar abat resno jonga tengah 11 na du pernah kena na du senam terus senam itu nggak sabla bersene teh nga satu sini baje kan itu kamu ngawan na Ranikor untuk ndriu baje cerai teh nga ICB no kumpusan la jangan le cawa le tong dok untuk teh wan bu sebi teh menit pada ngan poin awak kendastang itu ngawan poin mas ndak som tong bamja ngasong shit metiak ro ngasong shit dengan stad yang kali ngari sokas saya yusa ane sa drong le bolong pangat bolong dan jingking to bolong pangat long 1 air dengan poin to try karway sau pau ar sok lai minit to ngan poin tean bu kali ne ono yang ne te ngasubu to bu to ngakiu no le jong si ngari kia dengan tiap to tiap sup ke tiap man por mar dan kata jingting ne kata jing yu ba ong kali ba sakti ne tan mar baru si kata ngala san senam terus senam ngabat kali ngabu su bajar ngabu ju por bato kali re mensuaru ngabu bene ju teka kemudian dari kata ba dia kemajian ta dengan setiap bunto dengan kimen setiap dengan sebenar itu nya bajeng sebenar ki yu to ada to sebenar ngapek ne ska yu ngapek kali pada don su ngong no takali su don su tang pech sedin isu mardon ba yung to ba yung dat tang pech yung tang wan jan don reng pech sedin smat don reng mar ngana mud ba kler ngabu handbrake ne kler nga masuk si jong putara barba kler to ba terus ni ga dengan pech jan don dat don din aida wat sebi yung rum lapsu untuk ngafun soy para nrak kali jonga nrak ringa kali banyak le jong bersekata ngakali berkenau pa umur dan hayeng lai thu ngam to non si ngal awat pun sa biru hayeng lapsu tengah mungkin su nga sinawan strok tengah kun perlogal
kuat penjarap te pun tu perlu ke saran kursa kan sana itu Ya. itu dengan position lan ai Kaya. untuk dengan pun perlu wan tu lawan lang arkali kali ai tara lawan bisa ke bajar wan tu position lan arab tu kalau dia tu ngala wat kali wei bat arkali ban paling wat sini ka kendong ngala jong pada ngabun kam nomor sa company rumah senjam tu ngala pun kalau pun tu nak company ru la ajung ban pun session peran kalau pendang kot sela kalau yuk saki yu itu pada ngawang man rak ni ki kot kisla te ngala dam tu FR tu usir la ai kultur la sim kiamar sen poy mak poy tu la sim yu te la penting segi para station baru si state makaya mas ndak bagai jam tu te na jam tu nga syong baca berlong tu syong sepang kan berkali institut berkali ke DML 05 AE nyau kendai lai ke espresso dorong seluar te ngapar pro lok bro dari ba EE balap ne kalisa ai jukti belang tang tahin